ayikhetha inkosi yentonyazi lezulu amen umntwana omncane umzwethu angale mantshaleni isibongo ngwalapha ekhaya esiphiweni maNazaretha nami ngizophakamisa ithempeli lami esiphiweni ithempeli amen ngizokhuluma indaba ebenye ngoba sibaningi njengoba seshilo umphathi ukuthi sibaningi ngicela ngihlale endabeni yodwa bese ngihlela ngezansi amen ngokutohoza ngapha ke eGoli ngelinye ilanga maNazaretha ubaba umshumali omkhulu ngasesihawukele kulelinye ithempeli abathi sesihawukele ngapha eGoli eduduza ukhuluma indaba enkulu ngenkosi ayingcwele unyazi lwezulu amen maNazaretha makuthuthu kuNazaretha imithetho kaShemba ayishintshe njengoba bathi inkosi ilanga ngesabatha limnyama ibhlukwe limhlophe namanje futhi akaze kushintshe maNazaretha kusamlapho amen uma ikhuluma lobaba umshumayeli maNazaretha ngishawa uvala uma ikhuluma lobaba umshumayeli maNazaretha ngelinye ilanga ukuthi kuyasathatha njengoba kuhlezi nje kanje nethempelini siyambonga uJehova maNazaretha njengoba simbonga nje kuhle kunjena kulisabatha kwase kukhama umuntu ogulayo uhamba nabantu bakubo uma bengena ethempelini lo muntu lona kwasho kwaba ukuthi neinsuku zokuphela ngathi seziyafika manje wasebona umshumali omkhulu ukuthi ayingeka ingangayo kwase nqamuka inkonzo maNazaretha basebengena ngaphakathi edokodweni uma bengena ngaphakathi edokodweni base bemkhulekela behlabelela isihlalo sokuthandazisa lesi sibabotho sezulwini base behlabelela kwangathi uyathula umntwana bahlabela bathi Shembe sicela ukuthi lo muntu lona osumlethe lapha namhlanje engafi phambi kwethu bathuka abazali balengane bathi hayi njoba simlethe lapha sinethemba nihleze nithi uShembe uNkulunkulu msindiseni zahlabelela sezulwini zambhula ngengubo kwaba ukuthi umuntu ngathi uyacima emhlabeni kwasala ukuthi uyashisa kuphela kuthe kusenjalo maNazaretha yayisithula lentombazane yayisithula kwasekushaya inhliziyo kuphela ngikhuluma indaba ade beyibonga enkosini unyazi lezulu ekuthuthukweni maNazaretha bengikhona kuthe kusenjalo maNazaretha lentombazane mayisi yakanqumalo lengane le ithe mayisivuka maNazaretha ingakavuki ithi maNazaretha ngalesikhathi ningena eningithatha ningisedokodweni ngithe ngiyabuka eminyangweni wedokodo ngabona unyazi lezulu umbayimbayo odubule izibusiso phe kwentaba iKhenana uthi ngambona uShambo ingcwele emile phambi komnyango wayesengibuka ayisengihlaba amehlakhe ithe makusenjani ithi mani ngena ngaphakathi edokodweni yayisingilandela into yasezulwini yayisingilanda niyazi ke masithi maNazaretha ngathi kuphenduka iveliti nje iveliti nje base yayisingena unyazi lezulu ngaphakathi edokodweni ababona abathandazelayo ukuthi sefika uShembe manje ababoni base bemthandazela bathe babemthandazela into yasezulwini yasimkhomba ngobhoko wakhala lo mntwana lona washona lena yamkhomba ngobhoko wawaphansi ababona abathandaza ukuthi sebenoShembe manje kuthe kusenjalo maNazaretha yasimkhomba lapha esifubeni yasimkhomba lapha into yasezulwini yasimdlokodla yathi thina namhlanje thina aboShembe sizokusindisa thina namhlanje yayisikhipha igundane lentombazana maNazaretha yakhipha igundane elinganaboya lathi khulukudu abangabona lapho ukuthi sekwenze njani bamangala kwathi asibiza iambulance yamdlokodla futhi into yasezulwini yamdlokodla yayakoza amanzi negundane elinganaboya maNazaretha ithi into yasezulwini maNazaretha uyazini ukuthi leli gundane lani ithi lengane kangazi ithi mntanami uthena ufika emsebenzini kwakhona umuntu anomona lo muntu anomona wayesefaka upoison ekudleni kwakho wasiyakudla lokudla uthe uma ukudla lokhu wasushevu ngena ngaphakathi sasesibona thina aboShembe ukuthi insuku zakhe ayikafi uzobuhambe emhlabeni ingakho sifikile namhlanje sizokusindisa lo unyazi lezulu mntanami njengoba ababona abamthandazelayo maNazaretha baseba yasimbuza into yasezulwini yathi njengoba sesisindisile thina aboShembe uzosenzelani thina aboShembe yayisihle kancane into yasezulwini yasiguquka njengefu yapheka lena yaphinde yambuza yathi mntanami sokwe uzosenzelani njengoba sesikusindisile yathi lengane baba kangazi angazi ukuthi ngizokwenzelani ababona abamthandazela maNazaretha yaphinde yaguqa into yasezulwini yabheka amagumbo omana wonke omhlaba yayisiphinde yabuya kuye yasiyambuza yathi mntanami
uzosenzela njengoba sesikusindisile thina boshembe yathi le ntombazane angazi baba laseluthunya lezulu lalela ke mntanami into azoyenza uzothi mawuvuka lapho ngabusaya esibhedlela uzoya ekhaya kuyothi makunikelela umuzi wami uyofaka iblocks libe linye indlela yongibonga ngayo nami namhlanje ngithi ngizofaka iblocks lami lapha lokho ngizobe ngikwenzile shembe lakhe ekhala ngithi inkosi akubusise nekuzwile.